coba nak. Iya nak, kami bebek nak. Kau tu ni. Kau tu bebek nak. Bebek, kami ni bebek. Bebek. Oh, do. Bebek kami sini. Karem dekir ya. Koros yo, kino na lampar ya. Kan. Hah? Berat kan? Aku nomor keberat. Juga beri Milo juga. Kan ambung kereman Milo sebetulnya. Keduain bi Ria. Terus tanda tuh. Menit keduain bi Ria re. Pak keberatan. Tak cocok. Anu pak komat. Iya. Ada Milor wayang kebaik umur berapa? tak jadi cangkok timbuk ro keduain. Lek keduain bi Ria Tergantung umur. Bagi lah malam Milo, meringakan Milo. Iya mong Tayang aduh baba galak. Pina, terus udah pakai Milo boleh. Pina boy. Ya nak anak petayang. Cok Milo bener kese mele apa? Susu. Nanti pesen, kita kan beli Milo lah ke biko. Bi bapak bi balak kayaknya. Beli Milo umur berapa? Oh, beli cocon ni nak ya. Beli peceh nak ya. Tak peceh bu. Tak peceh bu. Betul nak ni. Oh, coba nama. Bilang godok. Apa nak? Apa saya? Tek pak. Tek pak. Mancing. Tingkat dokak kalau kalau menakal gitu li tek pak tuli labi mate tak abi ma utek tak abi ma tek pak pak Jangan